odro rama phobia mponsa mak ono so ewo ho apia Desmond Naomi Donko eni adofo a Enoch Nyame Nicholas Asante eni afofra ombeba be kan ho nyina nso yedamase papa se mudi achia ye bonkomo nene ye betete ma na yakasa kire emema etore bia ema yebu ya ho abomfia bebre yensem ayehwe no wahai ni nyina dodo na akwa ete se ade no ka wompe nenso wono a oba no ebu ni ho se ase de ne ye bibia enye yi ma wo ba kwinti ne ye memfa ne saa mentena ho saa ene ye nieme bia ya ye atwam a ye dwele in our past eno so ka ho but ene oba bi ntie se emfa ho ni tibia bia wo mu no se wo ma ho kwan a nyame betumi afa so do aye bibi bia nyame aseda de wagina position bi for a purpose bia wo ni se ba bia wugina ne nye be nyame na aseda de wakogina ho for ne botaye bi se bebem ye de bia ye de tworo no ne ye de ye adwuma ye mfa ye tworo no ne ye nko Joshua chapter 2 9 down Joshua 2 9 down meba se fomu ni yenshe asem no ewo ho no ye na ina me mani bi e baaburu Resford ene se wate atomu Resford abon pa entimi emi okonya sori Resford konya sori ongwa sori asiri etwa ongwa sori abe wedding no na abe no udi Joshua 2 1 down na yerhwe ye kan asem tie bi na wo yoba wa hu se toto ho asekura ai Joshua 2 1 na 1 down na ebe wanti no yen jompomra 9 why Joshua 2 ye kase ye kan aewa ti yen jompo ne famra 9 2 no 9 o say ko ka kire merima no say minim say erade de asasi amamu na mu atoye nso na asasi sotifo nyina komatu mu anim na yate sede bizirimu mufirimu no erade ma epomu so wi wo mu anim ne de mo ye amorifo ayemfo banu a wo Yordan agya no Sihon ni Ag Mose won pasa no na yete ye no yen akomatui na humi biri sori biew obiara mu ewo yen anim efi se Awurade mu Nyankopon no one ne Onyankopon wo enyame osoro ne asase so na afei monka Awurade ntam se semaye mu yiyi monso mobeye meje yi na moama me no krense nkyerene na moama meja ni me na ni menuanom ni menuanom ni ne awo nyina enya nkwa na mo yiye afiri owuo mu wanka amen maami a wo kasai je friend Rahab na Mosi wu akire no eno nyame de tumi ni ma no ba Joshua akakra no modu asase a Awurade ka ho asem kire won na Joshua yi nipa so mo nko spy asase no na o mo koye no kura na edi kan no na ye maame e friend Rahab sebi oye jantrani a wo si besi ye beka say diaspora informant or ye ho or ye prostitute sebi a ye mfa ne nyehwe krotia na mema a omo de omo tisi kroma soja for de so omo kupe bia faafie no to omo ko maame ne ho na omo ni kodidi nkomo
say as one person be said the chrono etien no matumi abetwash wo so ti Rahab hu sa no na kromo wafo na te say spice aba na Rahab edisa nkrofo no sie to de wo sie no ka kire wo say minimu say kure mu baje sanse yetse mo nka no atoyeso yate de mo yeye bra mu firi miziri mu ba mu nyankopon ma epo ahwe wo monim na mom de me ye mo amedi mu sie mo nka mentam se mo be se kuru ya mini mabusua de mo bagie afiri ka ho bi na Bible say woman ne ya pam do mu sie ceiling so ti o mo ba hwe wo nyina mo ahu spice no ena okoja wo kwan mo koe na o ne ya pam no mo ka kire ne se sie be se kuro no a se de be ya yense wunti pentoma go kokko na fa kikire wo dan ano na wo ne de wo wabu ofie nyina ade mo hye inside na mo pia ho nka obadwamafo eni mo nyam pia ni ne so ye yi ne to twene sana ya set that position wo ho say debi ye be fa ne so edi bibi aba maame adai ena ama awade ba akwa akoye ase wa ye ti se de ewiase abawie ye be ma ba akwa ne wo ye ya nunti wa ye wo ho se ase wa brabo na si ya odi adre de enye ye biem e de ase de arabia makobia makopim de hwan na ka kire wo hwan na ka chawo se wapim onyame ashada de wagina ho for purpose be for his own glory. Yes, Lord. One onyame na di munyam hyenti ene odi wagina ho we about to ton wase no nyame betumi de wafa ed waye bibia bi edifo so kin ka root chapter 1 Ubra na root ni na womi wo mudi ntitimu no opa de osan ye no root why am wabaito dabi wo ya mama mu ni enso nyame fa ne so tumi ye bibi ene wo ko Israel ye wafa hye bi e friend shivut ayo no yes edi ye yis afashe no edi hye root enimu nyam sansa wo man ho kwan man asinimu Yesu Kristo tumi epie firi mu baaye opa ya wutie me awie yi e ma wuti bia bi nsi kwan e ma ko pani e ma ti bia bi nsi kwan me dia man ko school me ntimi nye me dia de we die na me dia me de na ma wale sofo me dia me ntimi nye wonyame di bibia kutaw wonyame di wagina baabi for ni botaye bi ma ho kwan e ma bibia mu wabam e ma nya wo obabi wo no mokora onim se be me wo mpe no o se mene ne be wo no de awo no no de akanta nkroso no etiri pa no bedi na ni saa ne lifetime because anya wo no pew de bi wo di bibi na arebe chekere no but ka wo chemu na wa mu hu abonfia na wo china yiya ko nyame botai bebe mama yes ewie yes se Rahab dramafo wonka hu ni munya harlot na juma friend Asian job tetentre de adwuma obia na mre so na nyame tumi fa ne so eye bibia wo ade na waye ede na waye nyame tumi fa so enye bibi abusua wie ye tete ma ni akasa kire mema je wo tom bo wo so na ma wo kwan na you can do it Mr. Champa amen Supreme Judge made us asem nyina na wabɔ no etofa FM na obebusa sɛ aden na emrante na ya wo mo kɔ krom hɔ nom no na wo mo yɛ sɛbi Kristofo Israelfo ne yɛ yɛ Kristofo na wo mo nya baabia nkɔsɛ sɛbio odwamafo ni bi efie na wo mo kɔɛ obebusa on say yetiwiase ye kan sem bebrebe but nya san na nyankopon ehwe enipa wo bu obi ate kan sem akase obi so ba bi nya san awurade hu no
anu nti ne me kan se da achen ye mu bi ye nko heaven na wo mo ye bu mo nim tia no na wo mo eko eho no onyankopon na hyehye ye ema wo mo eko eho no mo adentra wo hu se ewiase ye hu se bi ojantrafo ne se wo mo ye pese me nkumnya wo mo pe wo mo nko ade wo mo ye se bet Rahab yi sabe o wo mo ko ne nchen no o take a risk ne risk ye o take ye ne say enka ne nkrofo no hu so de wani mo hyewa enka wo be ku no anso anwene no o si matis me hu se wani mu se wo nyame de wo ma ba ngi na dwama bona wo bo ni nyina no na woni mu nyame sa enti no wani wono ko ano ho na abraye wo gi sankrofo no edom ko hye sini ni so a Israelfo no kromofo no ehunu ni kromofo no ehunu ne ekoba ni se wo mo hye no bo ebi ya na ebi no mo ka se akwankyere nya wala ka kire wo yesi wa akwankyere ni se fantwa kokko fa se wo pra no anase wo mpoma no ni pu hono mo a enti ne ya na kasa bebe na sofo de na akwankyere wunti ni ma bi ya se no akon atum anu ti no ne me ka ne se wo yo bia wonye pesami nkumnya wo yo bia wo abotre wo yo bia sebi ni yamu ye wo de ade eche wa nwini wono nko ano ho si ebeku no o se de banyu na busua nyina e na chese wo jo ne wo mo a ye twa bebe ye otene nyina ahia e na wo mo chese wo je wo mo wa mfa ne ho ansi hono mo first e se me nko ana bia se da bi ne bese me busa ema ebiri ho se sa su ya ababa yi anase Rahab edda ne di no ye mu bi se ya ma no ye wosa esu ne bi ana wode ne kwato chacha no ye betime de yankwato chacha ma ye kuro no ana ye kuro busua ana ye ne nkase ye busua ye de tembia ya fom na ye agye ne ye agye ye sacrifice ma wo bi ada hwese wo bi aba anase wo kuro ho asem wo kuro ye so ayese oh jai when they obetime aye just we never defend them yam kra wo mo na ne anya no na ye beda na di afa sabi ye kru anase nkrofo bi ye ne wo mo tema ye nhwase ye beka ya no atum ne adwene adwenpapa afa nkrofo ebinum ho na nka sabi gentle ni de ko yakopon odene ye dai nso ruade di no aye dai wo di no aye bibi eno ti no hwa Rahab ase na Yesu Kristo efie abaye eye ne mo yamse enu tini woto ne so bu hu bofia onia emu hu bofia o wakọ ware be ma bi wo tete o ma wunyansa enya adwuma na hu yie se sebi onyi wonu ntina wote wiase na wo bu hu bofia tie na be me wanyim se na wo na de na wo ya ma wabrabo enu tini me kan se ye emmai na edi kan ne ekunu mo ema etia yan sacrifice ma wo mo yan no wo mo yan nya efese ayemye na fenso yenya abotre enka Rahab nko betima ka say hey yo chakofo me de manum ene mase na me de medwen emma misika kan na chese bia fenso wonko enso no wanyiska wo gya won mu ma abusua ni nyina ne wo mo ye wo mo twa ne ho ehye nyina ekoye edi ma wo mo enu nti no ewiase no Onyankopon ye dai wo hya no anu nti onua ya woto ya wo hu amane ja ho no ja so bu bofia ja se enipa mu me obi mu wa Onyankopon ebu obi mu kura Onyankopon ebu nto so no bu ne bi IBG yo judge Eradin Shao ewo kwan a ofa so enam ontitie so eboa ewiemre mu nipa na judge me besa me kasafa stigmatization ye wo nipa bi mu ha ya tagi omo ewo suban dada bia no mo ewo mu na obronika stigmatization or say the action of describing or regarding someone or something as worthy of disgrace or great disapproval ye wo nipa bi mo ha society no edi eniema bia omo ebusuafo bi a atwamu afamu edi atale wo mo ho enim guasie bi tale nipa bi mo ho a enei edi wo munya na ya na me ka asem bi se edru time bi a anka process no de na enye name product no so ye ne den hwe obi ti se a Christopher nyina ye Jesus Christ
oyo bi a oye brempon kese but hwe kwan ye fa so a ye wo opani enwabuo mu ne ekowo no nanso in the history of Christianity ono na ye brempon pa na ohwe sebe ye nuanom omobo ba sibra sebio se ye hunu mpo se sa nipa no wone ne bakrampo na ma enipa be kasa afa ho na mebusa se enti bibi pa bi ntimi mfiri sa nipa we mumu emana hwe me kasa kire me nua ohwe me na wotie me se wiase fa no sa bia anye situation bi a wabewura mu anase situation bi a wafiri mu aba no ekwan bi wo ho se nyame betimi apagyaw afiri mu e de wasan ye ade foforo bi ye ka che o se fa na saa no na che se papa bi wo ho ye ka che o se fa na saa na se original bi wo ho ekwan a wo fa so a wo wura situation mu de wawura mu na so me ka sa kire o se wo bo wo ho so a wo betimi aya ade papa bi hwe obi say the prodigal son eya ne ye kasafa the bad side of sabranti na mibusa se ene nipa dodo se na timi kopem wa abrabo mu a wo mutimi san wo machi se no situation na mi wo mu no mempe enti mesa komagia fie that ade na abranti na ye no eya ade a manya suahunu kase wo mu pa because obi akọ situation bi mu a e wo senkotimi san na chi nanso nam se ya tag ne se onye nti no anim guasie nti oso won san na chi obi wo situation bi mu a wasenko bie na no kase me pacho keke nenka eyi ni free situation num but enam ade de atag ne nti no wose won ma me fa sa akonya we so asere yen sore mo se ebre duru se wo se ye sesa ye niam mu kakra de ye hunu ne se sa brantie bi kofa ababa wa bi ne nyemu a na asafo na tunu asen na yese ye de na mabonsam na sani pa we akwakwayira ya bebreka eti ye tu sen anu chese apamo aso after for no e de wo mani di wachi kopem se mre no e de ama won e be so ntintu sen adj enye so ba wa daroma enye se be kasa evil but ye wo asafu bi mu ho a ye tu nipa na sen a eno ano no ye hwe na ti kwa ye di wachi aha ho na me de masa ene wa kasa kopem se obesa aba abesim but ye obi mu ho a ye omonye saa na akasa nipa mu ahye meanwhile ye kwa bonten so ko kasa kire nipa bi mu a sabio omusuba no kra no enye che sankrofo yi nti ye besre se situation bi say e basafo no mu a ye nhunu kwan ye be fa so akasa nipa na bom empo obi a wanyem oba wa asafo mu no asafo no mfa kwan bi ebetimi afa so amana ye nipa no ho ade na omatimi asan ben ye ja o musugu musa muntumi me tena so dem onyenyem ma ayi wa grofo e me sa sori no ai ma mary tete ma wo ni akasa akire ma yo judge me da se me de be fa se odwama mofo Rahab on say Rahab ose the genealogy of Jesus Christ. Yes, o line. Ono owomu, onumu and on e wo boas. And e ba ya be si sa root mu nyina be di bi no. So ho, ba bia enidaso enie no. Emwa timi ye de efiri ba on se ba bia ya na nipa ye hwe no. Nyankopon ye hwe right a ono be hwe left. Because opesa oye different from ni bia ne na de ye different from enipa edia ye ho eno na ma ne ye Nyankopon eni ntime me pesa me kasa Rahab no yamfa ni nyina sa wo a wutie ye na awie a ye tete mane akasa kire memen know your set time for your deliverance or repentance no wo bra wo gie eba ene anasa bra wadwen sakra eba. No matter the situation ye wo betum Nyankopon do nipa nyina no wo botai e wa adwen e wo ogie adwen e de mani pa nyina sade twro mu oba de self no na agya no still a okoye no na still na nidi na chi enti sa Rahab wi sade society ne po no eni baabi a ono nko akotena e wo kuro no na pampam baabi what's in the home because of stigma na edan sunti nipa nyina apono na odwen ho no
na ɔte hɔ ɛdwen no ho no sɛ na nyankopɔn nso so wahyehyɛ biribi soronko robi ɛde ama no from the Israelites every ne side ɛne nti saa role na ɔhyehyɛ ma Rahab no ɔyɛ very sensitive to that role to the extent say ɛbrɛ nkurɔfoɔ ne baayɛ no sɛdeɛ na adwuma teɛ no mmarima nso onko ɔbɛka sɛ ɔmo ba bɛyɛ dɛ kora ba bɛyɛ adwuma nanso ankɔba saa ɛsan sɛ na ɛbrɛ sɛsɛ ne gyeɛ ɛne ne fa ahodi ne n'adwe nsakyera ɛba no adu wa wotie me saa brɛ no baabi a wakɔ akɔduru biara no Nyankopɔn po but be sensitive ye wuti nyame asɛm deɛ yɛka wɔ Sompa ha wote but ɛsan baabi a wogyina nti me na me de mɛyɛ den na sɛ me de mɛyɛ den mɛnyɛ ɔgye me de mɛyɛ den ma bɛyɛ sɔfo ma me sɛ ne judge wo kan yɛ ba nyame de bibia ni hɔ a ɛyɛ ne den sɛ ɔbɛyɛ ɛmfa ho ne baabi tokuro bia wo hyɛ mu bia nyame betimi ayiwa de waba bɛgyina ɛbepɔ so ama wasrɛn ama wiase nyinaa ne aka sɛ enye asumasi ni na waka se eyemia na wohwe Rahab a ose gidie nti na odwamanfo Rahab ansai amfra wona wanye nienu mu gidie nti wokenka Hebrews 1:1 a gidie onyae atenka onyae sane na wo ka se obi ewote bia bu mpa bayet nyame adwene ewo ni mu odo nyame osuro nyame te bia na wo mu no enye onoa na emom awoye mu ne environment na de na akogina saa te bia but yet na owo nyame adwen se dachi bia sese okoka nyame nkrofo because meanwhile society no cry ye dey apono enti bra nkrofo de ba ne nchen no nanka me hu ade bi wo Rahab won se nanka obetimi kura akobo ohene na mane for a favor because ya pono sanka sabre pa ya opportunity man se otimi kobo ohene na mane se ohene se nka bi kura nka ya de ne besi gina bia ba odwene future onya vision bi adwene future daache baby a ya de ne besi na de atwa ne de oyɛ dai ɔma no ekɔe na odwene de esese ɔkɔ ɛwɔ n'anim ne baabi a nyame betimi de no asi ɛne nti deɛ yɛ kan sɛ ɛmfa wo ne te bia wo mu saa bre Nyankopɔn wɔ nhyehyɛeɛ pa de ma wo sɛ woyɛ ɔbaa titiriw ɛwɔ wasɔre Nyankopɔn wɔ nhyehyɛeɛ pa de ma wo wankɔ school ɛnso Nyankopɔn wɔ nhyehyɛeɛ papa bi ɛde ma wo hwɛ yanwo wanto sika busua mu yanwo wanto baabi a opportunity physical opportunity bi be set ba Nyankopɔn betimi nam kwan bi so e di waba be gina bia bia sister wa akra be ka se minie ene nti yesre ne yaka se yemhwe Rahab te bia yi ho na yenhu se nyame yi ni free the worst sin in the society nyame yi ni free mu e ma obeye ogye soronko e ma Nyankopɔn e ma ya eye Israel e ma nkonimdie bai enti no wonder say sa apam no ebai ma onya ogye e ma ne fie na busua ene obia kura obeba ne nche bia magye de sa abre no ntoma kokko ni nti no ogye eba ma efie no yeda sedifo abrantie bi se de aye ne yente asore no wa hai ma Mary nya makuo pani papa abi je nya you freeda ne kwasem na me nya difo ba na kamita wachi ono boy ni se abrantie so be wo sha anti judge kan so majibizo wakasa yi aduma no ebeba so wakasa yi yo before yetete mawo oni akasa chemema judge me da ase abrebia se me ipeja wudin ananu nchese bia me hu ne temi baby ya wadadua se dia manfo si go different level ano temi ya go different level we would na so de bia mu ka ohini ni me na me ministry me na me catch because more asore na kasa dodo na no hey everybody kasa chemi hey sikabra hey webra sani mana yinifi judge na uni ma brantie bia ne friend David abusafo yi ne tutuni ko trans esida su ko tumle bi no yakopɔ man be yede ba fie be di akonwa o ya baba wo tie mi Jefta yes ye yire tutuni wo ye mpraba Joseph ye kuna se no anytime bi ye de bia me kan anytime bia be hiti obi say nipa wo nye papa no ne nya me pe kwan oba fa so be hire nipa sir
and next system way mu a man ni munyam a ma munye ni munyam to do na 90% no o munye ni munyam se mema wa o di machi no you wa be di machi wa o nyone mi so nyone mi ani munyam fo a ye wo wiase e ma ekuta 90% adi ta mi kasa o ba bi won ma be man na wo mienu miensa wo ja no totwene ene saaba no akoy minister saaba no ti kejete Dubai wo sikasene be man na wo ne nyinsa ye no kejete for man no amane ebi ni mahunu de kunu bi ateti wo mu de abusuan bi yine totwene entene oba no wo bie na bosoma sister ya de bayi so oni kunu de no bayi de baba ko university ono wa so ngare bi wotum sewa me kotu ni ye fie ai me kotu ni fie ni ba oni abubo ni obodua e ma be na sa be ka no me ma ni suru nya na bom so ne manum wotima maintain wo mu a de ni pe bi ye no amu no habo mfia wo yo ba me enka sam kireo se wo hu se oba bi bo adwaman ya wo hwe ni ya wo oba ka sam wa eni kwase wo ka but wo ya ye mistake wo bua tentem dodo wo susu kro wo nyina yie enso wo bua tan wo di onjofo wo di oyekrofo wo di onka ho wa dwi ni nyame adwi nye pe baby insida baby a wo hwe no kra nye wo nyame baby wo hwe nye wo no hwe etu so susu se ababa wo ye oto ncha ko pe no anye ye ntu bondua se no me nka na wo na no me be ka ho wo susu se me ni obi tifie me nwa keto we panyin na nyakunu keto ma nyakunu ana keto nyakunu panyin ma nyakunu enti me nwa keto we na wo de enwu nsaya bra na wo de ne be se ba to beto ne no no wo ska se wa wo si wo pe kun papa no na wo sia wade se na wo tete wo yo ba now respect ho ba bia ni nyakopon di nipa bia befa me na me kromfo na me kromfo bio me yesofo enu chese ni nyame mpem Sompa Misia bodani bi babia na me kono na ka beye awudie kase pa ba bodani ka che me se bra me se sister ozo kwai me se kan be se me fe cha ko o se sawochi kawo sawochi obao se na gandi phobia kwa ko gina won mo mpo bi atwaniti ba me nim me kona na obaga na obodam jamni ka baba me panyin kama no sibra kone ko kase yi wate woni pa bi ate wonim che no na be ni pa kase asem woyi me hu dwiri mi atroti se me firi akodu fie no se be no majonso gum ho me hu foi wo de bia wo jonso so eti se mi nim nyansa na me ko kase wo ya obodam yi o ye obi bone ne chi se mi ko boaten sa wow entokwa ni nyina echi na ese ekuru nyina echi no jeje uka kwofo mo no ma onya kunu ewo sa akwofo ni naka onya kunu ano de be wo ya be wo ano de be wo ya o be ya me de fa jabre mpon we firi ni mu pie ba ya labbi kasim billahi allah ane wa kallam jamaa ni be kana mu tol akoma ohini ni wa kallam afis kallam wiki kallam wa hal wahid anta rahab Sompa TV Sompa radio kulu nafra wa gams wa anta kef shiri kalamenta wa kalam ya wada kulu shay jamaa wa kulu shay wa kalam wa tol kasim billahi habibi nibi anta wa rakfa o bibia wo ye nipa bia no emu wonua tan ense wonua enwune ni mose dabi ye wo ye bia nyakopon bi di woti enu na man krofo bi asem ne komo nka ho no o ma baye mpanimfo ama wo a wo so ye de hye no wakoya akoa ombra obre wadum poni kuta wunti no nkoso da dabi dwene wonua bi ho adwe pa emu 10 oba na wo hia no oba na oni nante no emu ni kwasea fani die mama me de bia no me ka cho se me oba ni wi asaka me nka ho me to ka me hwan oba na dim ba wi ase oba so na me nya ma oba ni kru ase kran ka nwale kam nwale kam ntwe me se oh eti ye mfe ni die ma ye nwama na ye nwama no so no mo ma ni die mra mu e ma ne haw situation ko wuram ni nyankopɔ be yo pie eni bode ni bia no ho atɔ no a ɔno anam a ne wai di for ba wo sa yade aye so e be fo nyankopɔ be kyerɛ wate bo ho ye hu ye desiesie hu twa awurade ne nyankopɔ be ye wadom judgment das ye da se di for na me baby busame wo social media ne se ma minti ahyawe ye dabi yenka se ko ba ahyawo na de yesu ane se situation bia wo nipa
wo mu no nyame petumi de waye bibia ma na ye titiru ni wo ba papa bi no Bible your friend is no say na wo mama anko a e wo Old Testament ada sa ne man no mo ye man 5 and 7 e no mo papa wuye na Israel mu no ne man ni ade ne mai wan say no ye be ko Moses ho ne akoka kire ne say wo mu aten no ye papa ja pade e mayen ye ma ye nya nipa na Bible say omkoka asem no Moses di asem ne ko nyame anim say ensem a papa no say ameya be kanie wonya ne de no si buaten ma won de omo ka no ewom enti say mai wa no e da ni constitution na wo Israel e be ye mra wo ba e de no wa ye nti wa ma asaw so de ma ye de aye de se me awade de me nya bi o ni aye de ni ma aye de awo de nti bi bebe ni ma me sorry po so na nyame de wakọ sukuu num eye process na bi mu na wonam no wo be yiwa pie wo be me pie fi mu aba eto da bia sa stigmatization na IBJ eken ya rasta for ya hu rasta ma bia wonu wi so bia oni pa no ono why na dwe say on pese obeyi ni ti ye nya hunu tipia bi mpe ne ade bibi ne ade atage na ye ma ye ni panti ase se onyame na na o ma afunu mu ba e kasa ye no de obetimi aye no you have no idea ti sa wo yo ba ewie bo so me ma pripi nchichiro me ma past bi ngrepo na de wa fra wo no ba bia ni pehwe no ye ho yes lord me ni pa nyina kasa wo nye na nyame sa wo ya na pimpo onim me ni pa nyina kasa wo nye yes lord na wo yankopon en kasa wo ye Philippa ba fi bo nyum bi o si say Yehowa emu me fa wan ni pa so de me perform Utimi, you can try. Yes. When you me, and what me pony a cheme. What's something say? Now, what's something say? Who are you? Papa. Oba. Sorry. Na bon so. Na when you me beti me, and why you be abusian for. Obi said aben ye besua de afa Biriam ho Moses nua ba Facebook phone call an so ma bi o e no mu yi basa ye besua de me say ya wada de so wen tie Sompa Nkomo a no wa je ho abusua ye nim hwe e ya dombi na ye show yi onyame de ye baby abedom ye akodam fiisia abayoa a odom ekura no ya gobo ya wo India akora no beda ne dua wo kura boso odi nyame tumi my god ene haban be ya bodua ya gobo dua wo India akora busumi enfie sia eda no ne maame ba me office na akora bie na no wo kasa na Bible asem o kan ese enkokoa num no nyame se wo siesia woden e wo ya tamfo ntino eye no kure trudo yes so and you made boni mu na kakre ya eban no akoda mfie nsia ya poutua wo India onyame amane tumi riebile one ko tubo som one fa kosua one fa snapu na wo be kire nyame asem so etudua no am when you ogie 0551 na dey rest for the abodia 0551-931-931-0548-931-931. Hello. Oba imam pacho din baby akase free. So for my pacho, man no abega for you na. Ya je so eburu. Pacho, me million. Hey, me ya do ya na tom. You me enko. So for ya de bia wodun so ya na ma me nya kwan so for. Yes, in the morning so be. So for my only my Mary money na be for yanko point sham. The more ye the over again in so. And ne wo hu kwan ya wa fa so akata me hu say yema e betinya ye bibi. Oh yes. Obi wo ho no ma eno ane so de no ho ato
so and I'm uncle with them as so. They be an answer will be the them at home. And I'm and no swap. So go to meet Piana Bassana. We may appear quite on walk on the Wadiaba. They associated in a UDB. And the answer said that who's I am a memory and I'm the summer. And they are being used to please saying I didn't care. Young Chester, young so you bet me. I did be near the who go to be beaten. Uncle Panya Mokesepa. And I say, my me, hello. 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 One. Hello. Hello. Hello, Soft Mommy. Good afternoon. Afternoon, me Rampachodin, baby. I can say, yeah, make a free. I do so. Yo, young quay. Let's show no bigger for Soft Mommy. The question, ma'am, it doesn't make some power about Connoisseur. Yin young man. I did not come and say, a cover, a man with their own enemies. A man with their own enemies. Who say, oh, baby, and soon I want to watch you. Not all things soon. Not the young baby fishing hours. I want it, you know. So the past, some of them can find a different pan, Ayana, and Mano, and what they do to me, mountain. But I never quite understand as soon as they. Only a baby of boom to today, now we see the also, I want to what they want. Our house never. Yes, I had a 3 year pan, and it's not brain. I mean, that's any steer and shout no bigger for. Then I must say, bye bye. Hello. 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 Udin baby o kase free. We bonus na. We do abratu for papa papa si. Yen kwai. Na ko pon sram. Say yawa de bia no. Mo be tie so. Enye de bia na mo be ba. We bia ma be show na mo ko. We kula ma ye no. Mo anye program ni bi na mo sori a. Ya e be ti bi ni. Ya ti bi ni. Na mami mo nuku na ba so mo boy adwuma ahab tena wa be ja so ni kanu e ma menye se obi bu adem se ade wo utimi nye na waka se mi timi nye na wa jai minim oba bi ni papa no owu onu kwa na oja ni mami no ko wale oba ko tra mami ni chen mami ni ye akwa ni aya ka die o timi nya shi ene onu na wanya wale papa ye beti e anse na yentimi flobia ti yakopon hia mo se futu amotuye no omo ma be mo bu wo nyeme bi mu no kai se yakopon wo beti na san o se be ama Yada so ibo. Hello. Hello. Line 2 no dey. Hello. Hello, din baby akase free. Me kala fi Sompa magazine. Yo wajan. Hello. Yete un kakasa. Me kala fi Sompa magazine. Ejament ye wo kasa wa ye pa chew. Hello. Hello. Redford, nya network bia out o de come de wa oni ma nya nyina sisi so. Hello. Hello. Pa chodin baby akase free. Pastor Simon. Kasefre buakwa. Yenkwe. Sompa FM. Yo, every day ma kasama me na so ampa Baby, I'm going to call Rama, Baba, Kuto, Kosa Bemo, Tankwala, and Sa. Oh. Nani me ban cow. Bedu warriors, I said, I said, me ban a base sure. Was it Bani a base for? Me ban a base sure. And we some baby. Oh, how near my near it. Who be my son? Radin show din pa Emre Tuniwe. Hello. Hello. I'm tuning in. Hello. Hello. Udin.
I didn't impact on my joint in the middle of the saying. Hey, Adwa. Kazi, yes, oh. Pacha, not so, Papa. Yes, now, Japan, your way. Young pardon, Pacha, we share day. You and enjoy my young quay. Tata make a mistake of basket, Yami Stram. In fact, and if it's a mamma, dear brain, do I have the dear Bessa, Eddie, one among. I didn't see the real out here, Master, who visioner, who will be a boo of them. Me, the dear Nicasa, me focus on me vision. Into my idea, me track and some in some Kayana Seniaya. Well, I would think, channel, we are the mother to me, my bem, I'm a mother do it here. It's the fire rain semi pemo. No, what's a dear now, we and air Coswa. And one will do a bum cassia. Now you'll be so. Would you have them boy dear? Now I sign. Now living in our barber yet. In fact, your mamma is make sure I'm cleaning in a Yamisha Falas Colana, young co. Hello? Two need him say, Muria. Hello? Hello, yeah, road, baby, I can say. Your famous tables were Cassandra was for the money. You not say, So, Mammy, I'm myself, a real foot on the able. So, Mammy, your part of myself with curiosity because a man about all. Do no more. So, Mammy, you may while you never start, not a more higher set, or mobile and tell us a 1 or 1. I believe I may clear because I'm sure lady didn't say, so, Mammy, let the own Juma. And I'm swimming to contain amount. Now, it should be the answer and woman, I'm in Wallow. Of my make a room thing, get a man called you container or 4 years, Jumano. You want to remember, there be no allow into so one more. Let me be only why I say no pet, Mano. Into the foot on my shot and I have my ano or more. The BB roads have to be a day amount. So, Madame, when you say, dear, see. Your case number 2 natural see any baby say you rebia genisika so be mani nua bodan so adane kwa danchi man wase draba boto ama banchi ama won mu ofie enko computer so adwade mra na asem no yenwuram Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wonhia intemginafo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso di 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you will seek our ZPay agent a eben wo na tua entity ekitwe bi pe you will seek a bie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram Sompa FM na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money die ye boho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwensidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho ya obi benya nso a na free yare ama menu mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic adaromanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia be fu ni amapa ene animdefo ene wo de be miemia kakran kosisa won so benya wayaris ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketu akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be hu Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa.
madi ho yaw paa o na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokɔ me de heba de me nkɔ biemu ya kwa abrɛ wobɛkwa wo ho hwe ajadu nya abotre na Tabita de omo da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema sem so kɔfa mu o me dwonso so a me te yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o woyɛ sure me dwonso tentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyema na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso me stroke kura sɛ wanhwɛ stroke de ne ho bagim ka wakoma to yam Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kyira kwan wen Tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe ewo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene Tabita ya pomudini Suma onyamija ai onyamija no beso Omayini yaw edubuachi onyame akoa ya wieye bre wade tumi ahyene no afre food for thought adehye nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epepaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwoche temumi no akopem yensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 shaneso say we burning of arrows part 2 anopano sia pepepepe kopem bra ho kunkun bejaye eye damemini 30th September Kumasi Atum Harper Road Ajumtofo edi jumtu beje jumedie ya papa Minister Sete Champo Yama mi Mabel Ochre aye kwa any resident worshipper Minister Kwame Jedu wobet sojom aji jumedie ya papa and trafi so how be daus amanie be daus odan be daus so awieye onyame di tomi amani boy omane yaw edubuache na sada no bronsam so na obenya pa esani say onyankopon wa Abraham hu na chiri not so ni di tete kwafra bo kwaduma kankane a odan sebo wo peyi adwuma nyamema edi ahofedie ebekoye fie bra Liberty Conference September edition oh glory hallelujah Ebusia ya ma ye ho akwa biem na afe ni ebekọ asem no so aseni ni so New Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo ono na wo se awodi aseye e bantumi ntremu be materu ya afon wo obeye nyina ho adwuma enemu sayade awudo nyina wo sa kidney liver hepatitis cancer wodo stroke no mpemu yade nyina eni obetra utimi se scientific mind onimo de osua de enso o kuma se atonsu mu na ko junction woni adansi rap and gidi enu hye and crying inside Futurama ye Bengal station ye near chemist ne di enu hye 0244087687 zipe ena wo se ye mfasika emmane na yente wo hye ye be chewbi *270 hash option 1 na wodemu a wode be wo bra waje wonsemfuo abi *270 hash option 2 10 million bia 10 cities ena ye memendani wo network nyeni wo tamu asuni wo wode ane se wutigumu zipe de boye mrane se integrity keeper school or say admission portal will be a wajin kodafo fro if into tofewa e de be kwa kopem to asosu ku me pacho eniema we be a career and professional day talent show old fashioned day na table etiquette yemfa ye manko ufa mo mane nkokra sanse 2022 BEC no kwada so municipal wonum no ready kan school outumi bowra mu placement e Legon Presec Wesley Girls High School Cape Coast Holy Child na Prempe College na womu wasu ebo anof womu was Senate flat echi of IPT Nyantreniasi Road ane womu ne ukes ni die nimhye 0553
408-898 0547-107-443 na ene yen Nkomo Traders Farm Enterprise black and yellow bidie pada ede bia store bia office bia ka bia ese bisimu na wonu da wo yefun be so cholesterol no how ama kakra bi no wafoye ebigu nsuom no pane anwumire na entwe srade boni free wo ho pacho wonu wo pampan a ebigu black ne so wanu senya hangover we die nani e basa ni nyina Traders Farm bebe why won adwuma de amayen obenya bi okumase Freddy Menz and Heba Pidan Colinac Misty and a pleasant record also obenya bi Diamic Diagnostical Center Dr. Marina and Dr. Joshua we are brofo mami we agidin pa o my Ghana ha din awaje ni say we fibroid wa emphasize kan ka wo the doctor so be fibroid operation na usura Fred Dr. Marina eno dan chen say ye we liver we kidney we prostate any ulcer any wachiri ka say bia kuma same line ni 0267 018 289 and 0207 515-623 and crying 0243-176-119 na osokojo die dimpa ene ka say gastro any menstrual plus dimpa e ba me chane die malaria obi wa abusumi bia malaria chen typhoid fever ma wasoli ni dua so kokete so wona ne widie mututu na numu ato eye dimpa e ba me chane na abenum ayem kro no ayenum gastro me chane nkwa ayem kro dimpa menstrual plus me sha say e bremu ha wunyina is infections nsuo gu ubenya bi kumase misi eba jeff eba mankasi mpene eba Cape Coast ndi eba takrade na naboache enkranitema na Ekus Pharmacy eya shaman friend 0248778899 na onsokoje odie na bobo na Universal Natural Clinic Dr. Yenumpe eni emu shuma eti udompe fine ebu emu ya oya wachi achikase kwa achi achiri bramo ntumi ntwa ukon chese bibia kwa yakase mu hawo no Universal oto asintin twon e de babesi una akokom woje ho ba bia enye malaria de nwa bagim typhoid ka ho hepatitis ayem kuro yesi yade wo ho eduro ho doctor wonu mahabai o watonso S line obembo nsuom wa osefre no 0556 244-102 and 0200-158-272 abe okunini oba kokodru for ya santo amami abe na ekasa no me pacha osi bema mema sema ye mmere yenkoho ubema no afom atwea koshim ohwo aye kakra etwere da wo koko puma woto malaria diabetes ensayade uhunsu agene bema ena diama ne ho aye hu eye sickle cell and whole heart also no beto nchia from ami abe or turn us up at Trapa new site 0243-345-392 and 0506-460-208 any mami abe nkasam mizo any 5G and one year niema we pacho we mama nom obi anu bi father nom ekwe pani nom yade ayebro yade ye yade jawade yade topon yade bibia obenya bi o manager dan ye ho hwa overseas kumase we can supermarket we after Baptist University wa Outcome Royal Ventures Outcome Royal Ventures after Baptist University PNC Ventures Anomanji taxi station na such enterprise as Afabinchi owu akwekwochire Koforidia 5G me pacho freno 0243 Mizo 329414 na wonso jodi eni da so ho heba clinic Dr. Elder Owusu woso ha obi aba ye ni kosua so no unyame ya manitumi se wani no unhu eye kusukusu ebo asiso etepema so ade wachira unhu niema na aye mienu ase wurembo ato ni nyina yo hawo wote on de on federal muso na odebe mo anom say diabetes
say mojabroso say malaria tipa yedin ene sisi yade no eye Dr. Elder Obusu ye Waterkrade Port Quarters ben Bishop Porters Girls Kumase Kwada so Estate Park and Kraitabola Laji Walako Junction for 0559 901 234 and 0596 198 884. Doctor say in God we trust. Ebusuya yemfa birthdays in twemna yenkoya asem so. We free Mr. Saki. Sompa say o de ma charity. Uso a wokwada so. Ene na woda Mr. Saki o Sompa. Happy birthday. Ena ode happy birthday Emma Odema charity usu. Happy birthday. Mr. Saki ne wishing into about charity. Happy birthday we so call the ama Brian Opon. Brian Opon Christ inheritance school ushim shidiem uma mene o papa so mo do papa you crefri so ba hunyame emani nyina dan so emremu emfa emau happy birthday case number 1 Zakia Sapon where complainant afrancho en wo free baye accuse wo wura siedu wanu su free kononom kumase call order in court shia mami Zakia salamu alaikum wa alaikum salam me pacho your Bible your Qur'ani your bodia pedia he Quran yo Mike BS so ya peja kosre mi Zakia Sapon pacho mi Zakia Sapon mi kura mensem Quran sa sama making trodo entrobi anim Allah boame order ma me awie adawroma pacho we de boko me ye madwin se mesi dan mo na nyame ye madun so ma mesi de do lentil ena me bo me wo fa amane se mepe enua de Zakia am se ma woni so kakra ena me bo me wo fa amane se mepe enua kakra de aguso mo ena o kire me se me papa kla ba mo we dun ba ye free ho no na wa ba ho no se wakotwa nua ni bi enti se mesimi approach na se wa ma me bia nyame ye madun so ma me nya no na me nya no me ne kasai na o ka kire me se obesi ma bi na me shed na no beji scan me ofa ne me dance ni nyanum nyame anim no kura nim papa me ofa ne so wa free mu e na me disca ma papa yi on na ye me dance ni me de ma no boso me echi ma bo papa ya ba me de ma no so ka se 2 weeks time 2 weeks ne so ye no endua ma ska ma mango ase driver boto ama nti o ha na me de ma me ofa ne kwa de no pressure me o ha ma bona mane o se nyame aduma sei o ha na ma bo nyame aduma sei na me disca ma no o ka share me say sika no nnuane ye 7,500 and I'm discount no me man 6,000 60 million patching oka che me say ye be paper atoso na paper na 20 million and I'm say na paper mo kwa atoso 20 million me busa mu kwa na scan nu bat ye so obi adi na djuma unti me de man kan ho asem and I'm discount man me de man ni wie ye no afred ye me bono amba ya mien nukweri na menya mfa yefunu kwa mafa yefunu abewo menya 3 months ena your friend say me ofa ni free mu afide na me hu de menye enti me bo papa amane no ka say menya abotre enti your friend say nua na ma me kokko so mba me papa amane say me kwa akwo no say me betena fie ni minim de be say nua no so a che nya ma enti me hu de menye enti onde papa ne nkasa afide me frɛ baba ka dem say de na me metimi aye na me say aseme na wo ka no eno nkoda na menya abotre me wunya 3 months na me dem me pe obi ma ne hwehwe ne fie na me koe me kwa na me de koto ne yere anim me kwa na ne yere se okwa yi nti obae no na ma ne ba se panyin o se de otoso minim ofre me me na maba ne yere honum na ne yere de na me ne wo na me ne wo issue nya ne yere na de na metimi ayi me pa bia mpa bia me fa nko na me se sa na me de call police station enti Saturday anwumre bi ne be fa no ne ya de ne koe ade ache na nko enu me ko kire mi nsemu na no se yini ba no so be kire ni di na mo se ji so disca ne half no ka tim so niska na de ya to ho no enu no de be ba na mo se
ɛno so deɛ ɔmo ntimi nsom saa agye sɛ ɔmo de ɔde 3000 ba ɛna ɔsɛ obenya 2000 ɛna ɔmo so sika nim ɔmo gye yɛ na yɛ maa ne bill no me kwa deɛ me frɛ no ɔmfɛnti bi kwa de ma frɛ no ansa na me ba bɛwo asɛm a ɔka wie ne ebusa ho asɛm abɛyɛ ma frɛ ne biem ɛnɛ yɛ awaso mu enti wa na ma frɛ police ne abusa nsisi sɛ akosi sɛ ɔsɛ wo frɛ na ɔsɛ woni hɔnom wɔ bɛ kurom hɔnom na ansa na yɛbɛ ma ne bill no ɔka kyerɛ police fɔ ne sɛ ɔmo ma ne bosome ɔde bɛtua sika no ɛna afɛ deɛ ɔmo gye tum ti ɔhɔ na mo frɛ na ɔtoma kɔ hɔ no wonya operator na otwa nnua no nti ɔmo nya abotrɛma na ɔbɛsrɛ 2 weeks na ɔbɛsrɛ 1 week afɛ de twa to ɔsɛ bɛsrɛ 2 months na mse ɔne deɛ ɛnyɛ adwuma saa pa deɛ ɛnyɛ adwuma nti me frɛ police ni bɔ na me ɔka sɛ ne ɔmmra hɔnom na ɔbɛbɔ official letter nto so ɛkyɛ sɛ ɔba bɛgye 2 months ɛkyɛ sɛ ɔbɛtua sika no ɛno na wamba ɛna ɔde kɔ okurom hɔ no okurom hɔ no ma ɔfrɛ me papa ɛka kyerɛ ne sɛ afi da wakonya papa na otwa nnua no ma konya krom hɔ hene no na ɔmo se agye sɛ me ba krom hɔ na me se no so pa deɛ me ba first one no manya hwe yɛn frim nti second one sɛ me kɔ na bibi ko si kra krom hɔ na me kɔ makra sɛ me kɔ ba bia ni but obi nim ba bia me kɔ nti nya deɛ me san kɔ bie ɛna police ni ka kyerɛ me sɛ asɛmpa na maka no kɔ de pa deɛ ɔma me nkɔ ɛna branch edi gyina so sɛ ɔno no kɔ krom hɔ no papa police ni sɛ ɔma me mba saa tam na ɔse yɛ sibla krom hɔ na sika na di no hɔ sɛn ba sɔ ne bro 1 year na ade na saa mle tintin nyina wa mfa enua na ma fe no se nkokuro no tese scan se na aka no mpa so aka 4000 o se da be no de be ma se kwa don kan ho asebi yo sem di ko police station be 5 months ko 6 months ni minti hwe bi yo ti anu ti na ade abedan yo waja betra konwa mo na me ndago no so na ase de o ka ya ye den urade na obo afo yo yo papa o me pacho kadimachi ya wo bodua ya wo bible ya wo Quran de ai na ape bodua no kwasori ya de kwasori de peja kosoro ya me ni what ya me owura siedu peja bodua no mi kura mi nsɛm bodua yi sa asɛm a mekai trodo me pa chawaja obayi bo kono du sɛ openua bodan so ne papa ni mpon no 6000 waji ko wi ase akoda ne manwo ase draba botɔ ama banchi ama afei won sa mesemi enko ba bia ni no so wonko besi ni so anka ahye ne ma prosifo achi o ya ma bedi ni nyina ntentam ke kamia sesabi asere wate o mato mo anwia no sika no miwura o ye ne den ana abai wai boa me pa cho obeja fo ma chia me no ase di o munse le misia ajuma awo ni papa eja kasagu ma ikini mate emre bi atwam na usua adwuma abai wai papa ho ade adwuma pa cho adwuma oh okay di mi ye adwuma na agoduru ba bi no na mi ja adwuma no Sompa FM driving work o baby nti through that no na makokora na me ne ya adwuma no wuye na me san ba back ti me ho na me kutwa me yese me ye sa business enu adwuma ti me kutwa bibire wo bi nti be na kakara me nko adwuma mo ti me kutwa adwuma wo na boy baguza se obra na se hu achi na me me kutwa enu abire wo bi ti me kan sa chama na pe na wo na wo na se enu ya no wo pe bi na msi okay ti me frɛ operator na wo twanu ya no na wo se ma wo carpenter nko ye estimate faman papa oda ma be estimate wono le eja eso kasa wo fom pa o monte me ntwɛ eni enu ya wo kasa wo pe 2x6 36 4x4 150 2x3 170 ana 2x2 250 nti ana fisher board 1/12 and so 22 oka bo nu ya ni nyina ye 300 and 278 278 no edi inaga kra ana frame se woni scan binti membaji ana ma me 6000 na me de ko bank ko sen ni scan ema operator
6,000 ade maame no eni receipt mo de maame am send ma operator na ono go ba bi ni na me mo wa so forestry fo adwuma mo yen da bi ho a wo mo si chen da bi o si yen kwa fum sa na ye ya nti edan no ka jem se otwa nwe na wi o mo so anwia no e de abegu fi enwia ni ejai evidence no enu asem na yabusa no tenase ye na kasa gu akonwa mike mu twa ho ko benku kwa ho be ebe nifa tintin ne tie nyina no o frame se o wie no na mbo o mane o send picture ma na me send picture no ma na da me ho na o frame me se me wai na so mo site ba bi ye dwo na o se ba bi e frame na santi won so o ba pa dwo se obi wo nyinahi so obi pipa ama ya fa nua no ntimi mi anko na meni wo nyina bi hia wo so fulai ne fu ka ne ko yugudo nua ne go no na me pama cho ade wo se operator no pa nua no wie no ana wo se domo machine 2x2 ne ntimi ntinti wo de ko afidiem akotete nti o ka se yanko no apena me frɛ se omfa motokin ko sem fili ba bi ni wo megu ba bi a we ni wo no ba ofo ni nyina afrego ani ko e go diri wono na mbuza ngo fa se na 2x2 na ko ba wo se o operator ne se odi omuko afidie ni mo se odi bi ni begu wono obi se odi ne kanti wa be sisa fine ya go diri wo and there so no we am fa no ti ye go diri wo wie no a wo ko hu se nwie no gu wono woni asante no e mu je nwie no gu wono wo fa je wo se mo ba kwa bana mfuka na muja me kura naso data bino minika sika kura me beba na mbai e ba me duye no na me ko Mustafa o na me fa na clearance on ko bona mani se adia Zakia ni mi yeni o si ko bo ni maami amani na ko na maami e ho ana maami frem se o frɛ o se o ka se mate ka o di ngatem nti min ko o papa ho ana me ko papa no me ko frɛ master me ko na me frɛ o ni nyina yeta se na me masa Zakia mama ko twennua enua ne yakwa go hu ba bi enua Sompa FM o si nua no wompe ena papa na kra ka se o ono kra o ye panyin no emre bi o diska ma obi so wompa enua no ebe sinne enua ni sika ni nyina ama enti ya kwa awosi nua no kutu na papa sa na wonim se obeto nua ni bi de ere na ka so wonko pa nua no mra ana ka sam no kire me enti ye no eche ana ofrem se memfa operator no mama na memfa me ofasi so a o no mama na me no mama ana wo ka je so omunton nua no operator no ko twa nua ni bi o fa nua no kan ho na wonton ofri mi mechi akọ operator no aka je nse o man kwan se o no nton nua no o fa o fa nua no kan ho wonton into amaton ni o monton ye na me ji ya me diska na ya ma no Zakia adena muko ye na muko hu nua no na se wo ba na hani udwane mama nyamienum no kure ni papa we ya nche me o se me kasa ye office me kasa ye refi o na nua bi gu honom papa na dima kasa nua ni o ne me bra ne kasa me bra se nua na bi ni o na de aka wo nwura mu ho tina che mami kasa enua no ye me bra ne kasa me no no aka kire ho asante na babe no timi kan show and am see you mate me de se be fa nua no tini bai wenti man che ye se nua ni enti ye kotena se etena se che pan na bra ne ba na bra ne bai o se ya se ma o pese o ka chem no nka se o no nka se no hu di on kan che me biem papa pani mo bi to ne ye mfa se ne se eja asieduwe tu wan no a mo se obi be fa obi de ka wakofa koton ye no se kana Zakia no ko kofa ni nyina aka ho eti okoye no no mu ho no obere no wafenua no papa e ho no me kire ne se enua skana ka 1.15 million nti se o pese wonya pipa ne dia on fa nua no no ba wo 15 million akoto sini joint ni bi aka ho no e pipa to so pipa no ka sa no ka chem se pipa ni 20 million na wo 20 million man na 60 million now se o ko akoto ade na se ade no nsanka wo be den no payment ni nyina what be that me pa ma chao ari asem na wo kan asem na den na ka mi hu se 20 million o ka say me say na ka mi peso jani bi no tire nua no so na ke fa nua ne mre ku na pipa na me ya to ade ne so na ya na me first na first kan ya papa me pa chao phone papa who tie ya de wa papa who tu me kire de anya o office o ye fra wo no wapa ye kasa first pe o pesa o rubbish ye se de ye na nya dwuma na ye no me pa chao enua no
ya wo de ne kwa akura na se wo se mo kwa konsa mo ko ye no na ani ho no mo se wo mo se ye nton ye ton de sika man na ni mo no de ma me no no de so no ni mu nua bia oni nua nani na me ya ba wo ka so enu na fo so nua de obetu aka se enu man sa ne ma no na no de be da hu se ye no wa asama ti wo ka ye me asama me ka asama papa wo kan eye man so ya wo so kan dia me so me kan nye dia me kan nye papa che dia asama na me ka kiro no wo ye papa panimu ene ya frɛ wo na wo dia niti ama yen ene waba me fa niti ma wo ne yen kasɛm no e metra ma ye ho sɛ wo ya acheman wo ba chichi atem obi atena dwuma mprofo papa wo ba ya kasɛm wo dan ho fa adan ho fa wo pesa microphone kra wo ba kasa gum e di asɛm wo ba su konument sɛ wa chiri 60 million so ba mani nua mango asedrava botama banchiama yeka wo se wutumi kan sankyere yen wodi kan ba yen ka so wodi bimu yen ka sa ne die de ye papa bia no kore eda mame zakia say no yen fa bibia nto nchen muko police station edi e ko si ho ye ko e na o ko stress ye ma no o ka 2 weeks on fan ma no aka 1 week on fan ba e na o ka 2 months e no kwa ne offer sin san free police na am kan say me ne offer sin issue de ti am pese me hu ya ne offer sin ba mu ne say na pese me hu say nua ne gu kromo ana say ngu ho ti na am san je operator ne number no so je pene na am chen say so ti mi twa nua ma obi no wa twa nua gu na enso ye de anka on ton mo obi no fa me sika ma me e no nkomo na me ni didi ye na operator no kwa me ni didi that time na police station sem ba ya o ma ye che papa yi na nua ton issue no na ba so ai na ba na say nua na egu na ye se ye koton ye nton no na eno abetwam ebusa no ka say ya 2002 na me ni ba bi okopes ndi aka so de koma o to 2000 ti ye se woni ne ntam ni ska say na aka pacho aka 4000 o se da be na o de be ma se de on kan hwe bi eja me pacho ada uruma se ska no betua ma na wontua de akeka kuru ya de enua no de aka na egu ho ndi opa onkonko fa opa onkonko fa ndua no wonu ne nko fa ndua no na je o me misika egu he o me misika nko fa mre enua ne gu baabi ani fahin lanso da be na be wure de na obekọ ye ne obekọ no akọkire enua ne akofa ye ne obekọ papa hwe de wo keka wonsem yi na wiase na ye wo ho no se de oje hu de akura bodua no obi anso chidi ogidi ye muni pa kwase asa swati ye muni pa kwase asa ana wo ya pa iwani tia wo ya mu pa adai Mr. Champo Supreme Judge asam ya papa yi ni girl yi edie no me de ento asomu chese wo gini di enam ni papa nti ena odi adwuma ahye wonsa ena wo so na wonnim operator ena wakwa no so operator ni twa nnua no si wan twa nnua no baba yi de won de wonnim ena wodi akogu baabi ena wo firi won mu eka kire ne se ka kire operator ne se on tete 2x3 no enyina no mfa nka ho preko baba yi ba o baba yi sere nyina tamo ya wo kan sa no na 2x3 ne ye ntete ama me ba jaw o mo san ne picture ne ba no ne 2x3 de ne nka ho chese o me se eno me ba jaw wo de ma me ka sa mi na me boss na se me ka sa me wi a no so ma kwan et na 2x3 no ne ye ntete enka ho ene ne nso wona mo de sikasam so oden ene to ko dru ye no ya 2x3 no enka ho no enya de ya obetumi de aba ena de kwa wo no diska no e ma wo to na esenka wo fesa wo fasa ne ma no edi bre akodai na me hu why se bia wanyini che no ntio na so ni papa ne ntio na wo fa na busu asema wei me ka jo se e fa na busu asema enti ba bia ya akwa dru e bia no se odi phone be kire e se bia se no wei ne phone nye evidence one wa contract wa ma 66,000 60 million 2 years ni me bo 2 years ni is enough ora bomodia won ya na yakase mo modua mo nye say bomodia na fa ne 40,000 na 40 million na yaka no bomodia na fa because one na wo e fa say contract one ni wo ekrana so no mo no any contract bia why intime snow na edensie ni say 2 years no one my dua ne bo no kra kosro by far it means antwe bibia bi antwe
na wankura no hwehwere ɛntwe 2 years is enough ɛna sɛsɛ ɛsɛ woba yɛ obuafu yɛka no kura no ɛna akyerɛ wɔ ba yɛ nea wayɛ a yɛ ɛnyɛ no yɛbɛka akyerɛ no sɛbisɛbi o fɛ ne sɛ mo fɛ ne sɛ ɔmrɛ ekura na se ɔnom no ɛna sɛbi o mi sɛ mi ka wanwene a ɛna no pa mi toɔ ɛna yɛ afrɛ mi ka kyerɛ mi sɛ mɛ bɛ baako ɛyiri nua yɛkɔ kunu fɛ sɛ ewia mu ɛwɔ jakobu ɛyà o wò di na pɛ sie wɔn no ansa yɛtwitwa no asa ahye no ɛno nti no ɔno nkɔda wɔ sɛ nsɔ ne mɛdi wo wakyi wɔ wiem hɔ anaasɛ wɔno nko a na ɛba na sɛ wɔama ɛno no nkyerɛ sɛ na wɔmpɛ nua no deɛ ɔpɛ nti owura bɔmmɔdeɛ no ma ne nsa nka ne nua yɛda ase ma Mary nyabotrɛ no so ama no so fɛ ne sika ma no yɛda ase judge sɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase no sɛ obiara adwuma mu odi ne yɔnko nokora a nka yɛ mmerɛ saa o nea ama yɛ bre bebree obi yɛ adwuma na n'adwuma yɛ basa na nneɛma basa ɛkɔ so no ne nyinaa yɛ asisie sɛ nipa bi nya hu sɛ obi eninim deɛ ketewa bi wɔ adwuma a ɔyɛ no ho a yɛpɛ sɛ yɛfa ho ne yɛsisi no so asɛm a wo ne awura yi kan deɛ wanhwɛ yie koraa sabe wobɛtumi a wo no na nam no ɛba abɛtra wo me kora na me yam hyehye me kakra sɛ ne na kasa no ɛkɔ no efi sɛ wo na wonim w'adwuma mu ɛna wagye wadi ɛna ɔse fa enua brɛ operator na adwuma ne sɛ ɔtwa edua no ɛwɔ nwura mu hɔ ɛde agu hɔ operator na distribute edua ɛde ma customer enti na wo wafa sa adwuma na wo ya won so wo de car ɛfa ɛde distribute wo de ne nyinaa hyɛ ɛka no mu na me kra de menti ase nsa nkrata akeke kra 20 million sɛ yɛ ne kra enka etum enkrata ya 20 million and then enkrata so 20 million de ene just akura nima onim niema bi nti ene gidi a onya wo mumu nti ni papa pa na opese osisi akoda in fact yesre enya ba ha die papa wo ni hwe kan o enkrata na watwotro no ye enkrata no ye mfa nye hwe enti yesre wo se sɛdeɛ ɛsɛsɛ akwadaa a watete ne mɔwere mu a ɔpɛ so osi dan deɛ ɔwɔ adwempa ɔwɔ vision ɛwɔ future ada na papa wopɛ sɛ wode ne ba fam saa na ɛkyina nko no wakɔka asɛm a ɛni sɛ ɔka na ɛtia wo na afei nnuabɔ ne adeade ɛpɛ sɛ ɛbɛm enti yɛsrɛ nti ne yɛma a woba ha se nom no bɔ mmɔden sɛdeɛ ɛsɛsɛ ɛda na wodi wo ho ni sɛ papa ene ba no bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ ama awurai wode bi na ani wɔ koraa papa nya abotra mu akoma mmra fam because arrogance no ɛdɔɔso dodo arrogance na wode yɛ adwuma yɛmfa arrogance nya adwuma ɛsɛ sɛ wotɔ bu ase nya abotra ba fam because adwuma na woyɛ sika so ho enti aha na wo ba bɛkyerɛ wo bɔbra bɛtutu cheek ne ade dia ane adwuma no ɛm sɛ anhwɛ a wonya nnuru baabi a ɛni nti yɛsrɛ wo cheek a wotu aha nyinaa yɛ nyinaa wotu yɛ cheek ɛyɛ panyin na te akonnwa no cheek a wotu ma na nyɛ in fact na nyɛ ɛni nti yɛ deɛ yɛ ka ne sɛ obani deɛ aka bia bɔmmɔden sɛ wode saa deɛ no wode ne sika bɛma no na yɛn phone so yɛ nneɛma na woyi kyerɛ no ɛnyɛ yɛ lie why judge ndase Bacho, ore efa yo pije. Me wo pass ni no. E na o ka se me mra na mo frɛ no. Na mo se me nimba. Ti didi kan no. Ebufo wode be nya mpanche. Pamcho. Wa nya de. Sremo. Se ba kra mo kanyam sem tie sa. Ebia na ye kai. Sompa FM. Pamchen. Wa nya de. Na we wote afratwe so te kro no de yebehwe na yesisi na ya piska no de ama no de eze me pese me huni se papa si edu da were ya wo kyen no so onko fa ni wo asem no ya hye watu e wo tu aka ni bi ti na unim se wo ba ko fa nua ma ne de a ada ne ya chi wutu mu no woni aprosifo na kamera e wo so onko fa ni nua no waje atum abokrata atoso atuye skani bi ama no ana ma mse wan kasa yi entwa yi
Yemra asem no. Eja. Nyame hira da ase. Zakia ma ze champo na wo bibi utufo. Eja wo de tena. Won ewiase na say very careful. Obi pai enua maame person dey example na papa ti ase. O pai enua maame. O pai enua dem media kwa dem dey ko bo edan so. One day me so ade na me no one man contract me baby anka me ko a e pon adwuma na me ko. Na fe dua ni fufu. Wo hini ni me oba bet me ko man so ma ni betutu nua ni nyina ma ye kan nua ni nyina esa ko fe nua foforo e de bra me e ka no ye ba no won na fa nyam na me fa fi so ma me nua papa enua na me budia me penya no ye wo de ma me enti one day ni tri kra ye enua no emu hu ye ensa ye na mo munya emfa mre no na ka de bra no kwa poda ase enka no so ka ye wo ka sana emra ne tie sama be sameka divo like ya o bibia ka na o ka say Pacho police station o ka say enua no kwa afede o hu se nye papa yi ono ka say o se o hu se nye papa enti o so okoho na de o so ne operator no koka na oni na koka enti mi after no kra na nyame madom kra mama timi abodan no so enti se kwa de enua ne mempa biem usika na uhia difo judge wadawroma papa yi o hu se mami woni sin wonim se woni sin na afese woni ni papa ye adwuma etu we no wonti mfa ne nko baabia na ema ne hu se mema owi ase nyon ko na ema yen ka san wie kwa nya de mekwa meti ase so nko fi ne yen tra wi ase nsi ni pasa wo ye sisifo am ka no kwekye no wo ye sisifo o babesi atabri sika system le wo woti ma yi bank krata de be kire yen wo ji sika no wo de shobotom wo de akoto bank ye won kansum ye makansum ayo operator kansum wona wo si wo ye fitaduma won ti manya fitaduma kokoye the business of tree enu aduma ani wo ji sika na waje ye the business of tree ai what's all say papa enye ko wa ha o atum no kra twata se ani wo ji 60 million wo to ye panyini obi a wo pa wo se de da edidie esan kwan juni wan ka sa wo bai what way so yo yamba mummy ye ni pa ho what is 60 million da kwatwa kasun e Ghana commercial bank kata ni kura hono oh dabi sam ye kasam o sanima na sadima no wanyiska no wanyiska free no 60 million what be no ya woni e kasa sade e woni abusua no what job be hunu ye se kongrofi tiba na kasa no wo ji system wo de office kan ma no da ka mo ndi beto asema de yeso ye sisi mema de sisi ma aja be komna mo ko to di sanse hunu wo yi e de me so ya on ko fi me kanya sasem jano me say je munya arrangement edurble bia emema bi ebinum emaye kasete papa bia ma papa ni te sawo prosi be fa ne papa ni te sawo ya su prosi fo be papa ni te sawo adana wo yesa ni wo ja kloi one good year o pe bia da to ko 2 years ni wo be gina ha ana kemkata obi wan go school kwanya sade wo na ututuma ye te sade what that say what be tabe konkofi wo be konkofi ha wo be down so down kwa wa ha wo di opata so kofi ne hwede besie ye be wuro ho wa ya how dare you say be jaba be jaba fa prosimra ye be tuna did you ha ye be tuna do ko ye be process atom to ko what I say judge me wo be tamune mina mante ya process no wa be to to ayampia eje ha woni chakra no wo ye wo yire ye unwa ba ye wo siba aka be sa kwata sam da che no ye kenya sa sam chero nyabotere difo nyabotere komamla form me say IBJ enya arrangement ya first sergeant wa mama mnante amla sesi e sorry difo to prunum na mo fa prosimla ne chem ya pikin sesi a na ma dey proceed to court adai Ghana obi anya ni nia na obuno ya ma so be for the blame Ghana obi anya ni nia o sisiri nia womu ni pie ni akombodi asefo why bufusem na wo so the scan be madam wanyi bia to nko ma ni ana metrase wo fa se no man metra konyu me pam chewu mira misro papa man metrase wani man metrase yadi wo po nyina ma wo pa ye juwe pese obetieti ayeso arai wo bi to ufu a wo be je nkwa ofie
Canada Japan every abusiafo Kens hour dwumadi edi ne fia da bia owura Canada kwampre kwa Japan say yenton no magana fo nyini tum na delegate ntone so aba efia da bia no nan yetie bi na wutia wo ye delegate abeboa wo ama wasi ginaye baabi a beto aba na kosada ena ukua da bia so Dr. Laji Mamadu Bawumia nso ye ton ne ho nsempa wo fie ha eduru ho a yetie bi siatika eye yade a eso wo pa chintin na twon to ase ha dwen ye maame ne ye papa no du wo mpani fie so agege wo mo pa na de okratumi Awurade de ama no ye Dr. Blessed Foster 21st clinic cover by na obeboa wo eyo ha wo ye frɛ no achi yade awdo nyina wo sa wo be hu yen wo Kumase ye wo hwan overseas be afa radio sada no bo ase cancel quarters called junction and Kradomi market sunwan na fe nkransan hene dada ne fie wo Techima GN Bank edan dada num for 0249311311 wajime heba center so wo pe mani mema wo pe bre na wo pe adwuma no no ma ye adwuma tua wo num ka o ma wo dan akatua ne ye wa ma wo bonus enu nti frɛ no 0542 72 58 58 0542 72 58 58 and 0596 90 00 11 na omwao Abishop Enterprise dealers in all jewelries. The Audi 2 come, the other 2 inside, the other 2 9, the other show inside. Sepesi Shiwani, I from Kawa, I kawe bia chain bia. To phone makoma, cook 5 city crowd benya, Jew papa wa Abishop ho, ato a yabron scientific from plot 17 in Rome Kumasi, Adisha Marketechi, friend 0598 585 219. Ernest Heba Industries. We uti ana bibia begu ho na ntetalia propro ha me pa chaw honam nani ayebasa koko ti auto hoa agi utiri nua boso honam wanimu na tete la lai bomodi ase obeje nice ointment awake natural capsules obani bema ebema ensayade bia ko obejo nso na wajo nso na watenka ba wanumu so atoso oba penfo nka wanya finhyedu mienu atwe hu fre hu ubenya bi won cry Kings Walk Herbal, Repash Ventures, Tinatet Herbal, Baseline Pharmacy, Nisi Pharmacy, Rejones, Kofodia Gabson, Delight, Drag Right, Benoit, and then Coco Uskobi, Hillside, Kaswa Tribe of Judah, Daniel Ba, Mr. Ba Kolinak, and Afe Eye Chris Kenso, Ewo Kumase, Tabitha Kume, Osi Ukria de Biawe, screening free, edema prostrate, any diabetes, Yadi Bia, Wasabo, Wagremu, Awohau, Usisimu, Nafe Bema, Obema Mushishu, Wotra Heba treatment, you know, Mau massage, Kumase also for lie, alignment, Takwa, Takradi, Sunyane Soyo, 0202 347 647, Kanisa. Eyedu dada yade bia o shujiro ni pedue no bra ye nye untini mo sisi apo e di stroke ne nam moja ne ntimi nu afrisane ye o maimu pe bia itonro na ne dodo mu de emfe nche Baseline Pharmacy me pa church free 0247 887 436 Boris B osi efie akoko we ye nkoko ayatete o mse fie de na ya mo maduane papa de enwo o mo pane bia halal transe ceremony kuninti nananu muzirimi form wi bia eyeye ye 16 kilograms 14 kilograms 13 kilograms 12 kilograms akoko sre nensa nebo neta neni bibia ope obenya bi e wo Boris B chicken ya wo Bantama High Street ye ni President Afudi and Mshasa Market Santase Runabout Unity Oil Poku Trading Top High Buadi Junction Fanambei wo bra wo fia wo ya de a wo pakoko no delivery de bebro 0544444453 Boris B chicken or say efie akoko eja wona wo sere ye de ne yenye because me de ya fra prosifo ye be fa no ye de chet sanche eti akola ni sika no case ni de mo fi prosika Jessica timi ya omo ba se be ma be ai wo fasi
Ti aja udi agina mu ana. Eh aja. Tie Sompa. Me nua asem no na o ka kire na minim se Aja asiedu tina hana papa yi na ono ne dia wo ka no ne ebe. Zakia wo sorry. Tina ha. Aja. O ma no emra be yadwuma. De me kan say wa kan nua na ho asem a kire me da. But na eko police station one no say what tuya say 20 minutes minim dia CB say wasi nua no gu ho a ye ne say koton odan wa bodan no so wo hie nua bia bia ye ne say koton mo koton fa risika man na mpese msesa yo Mr. Champo wasem me wasem just say asem was say did 2 good years what the thing kakra krampa na kotuawi me bani ge we na ka me mpren enu ntine se owura ye dinachi na wo ba be kasem ni bia ma no ha se ya omo fesika bia nto wonya fe na bushia etrase never nya fe na ekwa ka che bushia no e ba jo tie so person wo be ko fie dia then put something down na ye hu se woni abre wo so asem ni mu what me kwa abraya wo faka prebanto and na police for emamu me judge me some fie na aba ha tami glan ga kan fie kura kan ni so wo so ya we minino police station wono ya minim se wasi nua no go wo dia e na me se so wono aka se nua go nti enkoto nua na ensem yenkoto nua na yemprensika kama 2 ba 3 ni obi enso ni nyina riskale be ma no ejasi edu me pa achew ka kom ye gin kokua num ade na wo ka asam no ye nyina ye tie Sompa ye tene me ofo ya kan e betu anamu ade ya namu mo achew skanu da bay bo jo ma mle kakra emre sei Mr. Champo mu nya botre emre sei ni nya mam adawro ye tie wo ye won framem bon jo ma mbe bosumi mutie sofu mame premai ebi kura enu udi bi beba ba join eja me o me mpacha won tena ha ma me wai Zakia adazwa yes you Zakia me pacha o papa se ma no bosumi ba so nyam papa oh and so betimi awo and the men kasasa obetimi awo ohinini ado it was 60 years me nya 60 years ndo timi ngome adazwa mame ti asem na ye no kan na so asa opesa wo ya ohun ti se de umu ade no ede ya no na panimu ti se me no ka sem se papa wo so ntumi ngome no kra na wo kan se wo so wanka se yi wo betu chi kama me na what kind of behavior no say no papa no or say man 1 month ubende ministry ya mekantina mjabeda ya bebo krata to so eja esi edu yen kobo krata to so say 1 month ye kobo krata to so enti ye soleni nyina akofitiem ye ko office ni ama nipa eni adansefo abam ni akobo krata na to so na sika no ofa ma Zakia wo de beba bejaye ni afre no no aba beji ni sika divo sane ebe no this is my judgment mama yen focus 0551 931 0548 931 na yenhunu de ebe na yenhunu de ebe 0551 931 0548 931 line 2 atom hello hey line 2 you move my name hello 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 hey nadia ya samu hello no ya me baby hello 05
0551931931 0548931931 rest for the accommodate no any men in art to move hello 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 Right, Busha for your Facebook connection so you're more kind. And laddie. Also we bombo clat pa and Priscilla. PSA Pomosi and Fanny and in Quapinkins me fee and no dear sape pepe and also at the end by. Oh, Monchala, ye mamma Maryland, ye my near. Nadia Samukure. Oh, Eradina Coupon 055193 line 1. Hello. See, I send one near the far course. Yenina, yet, yes, Sompa. Emma, Esremo, Amorema, Ama. Owen, Mary, my school fees, you know, we know. Senya. Hello. Hello. Yes. Hello. Zakia. Say I'm say ne ekeka kra no. Yep, Papa. Waje imanti wo na ye bere se Mr. Segu. Wo na rest for the come na adwuma se enye o. Sompa FM. Eni nyina tete. One this is hello. Hello, good afternoon. Restford. Man ka se na ya come de no. Aha. Senior, mo meboa ye kakra. Mo fanto am so ya prosifo na ba mo fanto ye so maye. Hello. Hello. Pacho din baby I can say free. Pacho, if I'm free, I can say free takwade. Yo, yentie. Yo, Papa, no, that get na che. Process for ni kura ben. One man coffee. One man from the man ko adolso. Ai. Ya da sepa. One man to ko adolso. Nti mo so na mo de ni sika mano. Yo, hello. Ai, process for na ba ma ba studio. Hello. Hello. Pacho din baby I can say free. Young quay. Oh, my God, Papa, no. Mama, no, Madame, Moshana, Mama, police for that in a way. Hello. Tune the attatum. Hello. One nanny bees. Hello. 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 Pacho din baby I can say free. Pastor Mukatafi Nathaniel. It's my friend Nathaniel. Yo, young quay. The Pacho, mine, what you to Mr. Wafum. By Sir Musi, you know, as a what Tiano, or so for Tiano, Mudiamon Panocre. I am on Panocre. Dear mine, dear Banway. Eh, Ghana farm on Panocre, and on my name say no. Papa Penny on any by crap Pacho, Sapapa one can say. Who are shot from Fitias yet? Hello. 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 Pacho din baby I can say free. Make us a free party. You a giant co. If I saw Papa no, for me, yeah, the pa. So the one, let me the papa. Now, dear Papa, yesterday, near coming up, one more person, no one is also, now I trust it anything, and that's how we make another thing. Then, I babe frɛ abeka sɛ ɛna sɔfo teatia na ha teatia no wano de ɔno no ɛde kɔ promote kwa yie no yɛ de yɛbɛ jaja no sa hello
Hello. Pachodin baby I'll cast free. The Casafia, I can't forget. You were giant you. I said, you have one of your son, or much. We be 1 year, your friend, a crown. Okay, to two, obi into wasem. Now, what you will be sick and you can't open, yeah, over to your crown. Just open so here, say, baby. Are they? Hello? Hello? Yet, Yanko, yet, Unka. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Daddy in Pacho, it's you. You a giant way. For the first time, and that a mushroom program fully. Yeah. Oh, uncle, online will break. Sompa FM. Hello. Be our case free. Yeah. You tell me. You Nigeria, uncle. Papa. The boy by any quarter. The shrimp. I cannot walk what the champion. And yes, idea of what was on one head. Yeah. Tune. Hello? Tune. Hello? Hello? Pachodin baby, I can say free. I don't know if it's such a large Pacho say. The castle freelance, so most of the say you found in the Niguna, and Corvette and the near them. Ah, Crona walk and walk. Elijah, if you can't pass out, you may patch out. A jump patch or teacher, baby, a good normal corner frame. Call Auntie Maybe ho. What you have been really good. Fine. Auntie Maybe. So, you know. One fee. Auntie Maybe of you. I go. Huh? I'm a course to say to me, and I'm passing a car for a say, and what's the Auntie Maybe? I say, my woman took me a call, and I'm constantly. Yo, yeah, child, pa, Mofa number, oh, friend, IBJ, Moamon friend. You bet you call my son, and that's you bet you Auntie Maybe, and Sanya Soria Semonoso. Hello, yeah, that's it. Hello. Hello. Okay. Hello. 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 Pachodin baby I can say free. Mama, on about to get you for you not say you got to phone there you. You honorable yeah that's it. For you not to phone you papa Muso ni dia no thing. Now so mama, I can say, apana mo kan me man timi you. Wa so ba be twa bi ana say. O ba be twa ni na. Aye 1 month no. You be busi. So abu ga kwasi ache. Nti mo nyi miska ma no. Di say dan wo dwuma de ya pa ye che bi ta. No mesra mo. Obi a wo si ga bia ni de twa mu je pim. Nti mo ba de say 1 month no ba mo twa shari na ai bi kem. But ba se be bring. To for class so for yan so nyina so mo twa mo nyina na that's. Yan so that's it. Hello. 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 Pachodin baby I can say free. I'm the free. You are it you. We chat to you, Tana. Make a member. You young quay. Hello. A giant you, Cassa. Is it after the thing that you chat to you now? That's it. That's it. When the buy now, give the cash last night. So, what's it then? What's it like? Huh? Until you're walking. Hello? Hello?
Hello. Sompa FM. Hello. Hello. Two the macra 05549319. Hello. Hello, Udini baby, I'll cast free. Akatino. Hello. I be the patch of Money Brand and Casa. They also call baby. I don't want to tell me because I feel cross and quabbing. Yo, and it's you. Hello. Because I feel cross and quabbing. Yo, Yati Yanko. Yo, I'm saying, Urano, as some are all Canadian, as a police one about within the Chico Hissing, the Anugu Ampa. If you say for no, Quayana or more, and I'm so no dear, and your cry, why say 1 month, if you do crana, on Fendi and my. If police one about within the Chico Hissing, the Anugu Ampa. That's Yo. Hello. 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 Yeah. Yeah. Hello. Good evening. Good evening, baby. I can say free. Eja na Zakia. Sabi, ejuma ye. Said mdi kaka ubi eni wa wonika. Ubi adeka. Nti ose 1 month ya. Yentimi enyere no. Then they say ose 1 month nti ye yere na se said ya pussy from fanenko. Oye papa panimu. Na the way oba ye no do obeye ye no. Ase wono na wabidibidi asema enti se asoa wo nsema wo kire mu nyina so e kire se eniema ntwa yi yese kan kure kire dan fon dan fo agro nti ose 1 month ya yesre eja se de na nkrofo bisa na 1 month ni nyina na ode ma no ana wo betua bi emfa hu mene kase tie emfa hu ko mene kase se bia medi ni nyina bebedu on na wanya na no so akoya asem ti wo ose 1 month no eduru ho ade me sabe som bia no me de beba sabe court kura no do be kwa ye be kase tete enti no eno ane se wo de 1 month ni bedu e se nya ye ka na wo se enya ni nyina mpo no anya wo benya bia ba na gidi abam se o wo betua ena Ghana no ayedin obia ho kire no na asomdwe mra nya de ega se de wonim ne papa no kana nye se eduru ha obi atumi ne papa ya adwuma de oya oba ti na me ka se wo papa ono beto chiki ama me se enya oba no no a me bufu no no because obi ono papa adwuma betimi awo o si anya ne ba enya me nya papa no no wo so onye uzakia no nka no kore bi nkyira wo onye hwe wade buo yi na se wo so mu ade kakra na ye asomdwe mra me se champo Ora, utri ye papa. That's of my me ase utri ye because me dey come nko anka wo free abraya on feske be ento ho na ora wo so ya na wo kodi obi agina mu a wo fa ya ne ko nka kakra bo wata so aposi fo ba ye kura yo mo koi na nka apelo ni fe bi dia ma wo wo ti ase enti no ne me kan say na sam no sebe entwa yi seme jeje bu a me ni asem bia ya me kan to ora be sel kunya 40 ni nyina wo de ba ye beje na mom no e ma nya le say 5 million we say scam enti say no ye ba beja o na so be ye nkrata na mom se we ni so dia ye be chew Ma Mary no ana mo aka na me de na me ye yi ni say so otua ni nyina because ye nya da agin sa medan e ka foforo bia anu de eja ne Ghana on se Ma Mary baby a edi mama we di no so we say de wasa ne bag ya me papa say de o to ni tofia say de o to ni tofia enkoyi ai san na we say de me papa san ne bag say de o to ni tofia we no say de o ka obetua ni nyina na asam enkoyi
eti afa no kwa ya la Ghana yeti se bosia kura o so bosia ma me ro betua bosia betua bese ya botua da o na firi o na ne ho atore na wa sha ase afoforo baby obetua difo demo kan de asda madam oh mo nnuane bi wo dia ni a makasa no ko busia bi ekoje o fase ye bra na ofre mi sambe shi am da mala ska bi ni bes sa nnuane ho nko adia e be ko ni akɔhwɛ ebia na alu tama ye kan bra na nnuade ze ne nnuade sem ska ne de wo was so bi o ase ton bi ana e bi be so so wo a no press me pray ne gu wa na de be gibi ana be bia so so na ebitu ati yeso de damasi yo I just said Sompa FM anu nyina e be sika e be boa I just said no kremu pa no nka me de me program e ka de ka Saudi bi to ansa na wa sorry nanso ye hwe no em se nyema nkoyi sa ana bi wo enti said ye waka no mesrew devotion so se bibi nso antwa yi a onso fa chei na heat na wo de bae na se nso yes ntokwade ndie fiti no na mpatade ndie so afiti kruti obi ade nya se o ka kire no sa tokwade ndie apeja tachima no de ja mekwa akoto no tachima ho enti yes ntokwade ndie fiti no na mpatade ndie so eba enti ye nyina no ye mra asumdwe abu an ye noma no na ne yie mu no ye nso to abai way out Zakia yesrew ye to sika gude bia hwe ato age watimi asidan Allah wa yebi wati obi nu obi bro kra de wa ye ontimi nya bi enti nyame kra hirawo sebi minyi ni se papa ye intention da se ba bia ya begina nke be ba begina ha ne wiase abrabo no ade bi wo na me wadwen papa asem di kom ukowura mu wi anakọ ensem bebiri fo ni to ma me manim na ja ma me de aduru no na yemfa kasade yemfa mpai bonso nta na chi se wo koidi wo koye no enye yi no mfa mra uji usika Zakia mi nibi ba asumdwe ba mi sumadwuma betumpo na me ho atome why ti asumdwe nko a why yo ebusia ayo mo fanto so na ejesi edu chiachia na esa enye ko bi adwuma mu ayeboko on va t'attacher no kwase pia enti ya sorry na ye kwa akohome ye kofitie mu na fe ya kwa akobokrata na sumdwa babusiafo hia ohiyere ochina obra don konso abono mfa Sompa Nkomo emre ye frame ohinini ama krancha dozos of mami premeni Sompa Nkomo di eyebola order in court nti nyame wo ma wani monyam ensa mo wo wani monyam no bai wa bodam ti na odwene sa da bia me ka se nyame hwe wo ma onyansa